svetinje naše duše štite. Krajišnike svoje polosite. Krajišnike svoje polosite. Čuvari krajine vode vas u drvarsko selo Mokronoge, smješteno sa obje strane rijeke Unac. O Mokronogama govorio nam između ostalih Petar Petković, ali više mimo kamere nego pred kamerom. Njegovo znanje o ovom selu je impresivno. Ono što nismo snimili zapisali smo da ostane kao materijal za neku buduću knjigu, jer na Petra se ne nailazi svaki dan. Pa svako za svoje selo kaže da je najljepše, a ja ću reći da su Mokronoge jedne od najljepših. Imaju sve što im treba. Naziv je malo čudan zato što nemamo vodu, ovu gradsku, ali prirodnu, ali imamo Unac koji tu protiče i tako da je, ne znam što da kažem, lijepo je stvarno, naročito ljeti. Da li se zna kako je selo dobilo ime? Pa selo po nekoj priči je dobilo ime, naseljeno je prvo Vidovo selo, ovo iznad nas, gore, što se vidi, pa su žene nekad potapale konoplje u ovu ovdje rijeku Unac i vraćale se kući mokrih nogu i ta neka priča je po tome sad. A i sama to sad u jesen i u proljeće ovaj Unac se izlije, ove bare budu sve mokre pod vodom, pa vjerovatno i to ima neke veze. Dijeli se na dva kraja, znači Potkraj i Podbrina. U Mokronogama danas živi starica Milka Vašalić. Iako je u 10. deceniji života, Milku pamćenje dobro služi, a u njenom dugom i burnom životu bilo je svega i svačega, ali je patnja prati od ranog djetinjstva pa sve do danas. Kako je vaše ime i prezime? Kako mi je? Ime? Milka Vašalić. Milka. Koliko vam je godina, Milka? Pa 30. rođena 2. augusta, pa računaj. Na Ilindan 30. Da, pravo. Znači to je 96 godina. Pa da, eto ti. Gdje ste rođeni? Gdje sam ovdje? U ovoj kući živim i rođena i umrije čižnje i sve. Znači nikud nećete? Neću. Lajić ti odoše neđe tamo u Srbiji rekao ja Draško neću ovdje, ali samo Urnjevicu iz ove kuće, tamo u groblje. Znači najljepše u svom selu? Ništa ja to. A recite mi kako je ovdje bilo kad ste vi bili djevojčica i to, kako je bilo u selu? Ajo, kakvo bilo. Bijeda. Živjeli od blaga i od oranja i od kopanja. Eto ti. Ništa nismo imali dok nismo okopali i uradili i to trošili. A blago, ovce, držali ovce, krave, koze, sve to. Onda pojavi se, kad je mene nuga zaboljela, pojavi se bolesna ovce. Ništa po putu ostajale. I bilo ovdje tri i ja, 4. Uni bilo na ruci, na bođe, pod koljanom i njima ništa. U mene ovdje na listu bilo i doktor upropastio dok je skinuo taj crni prišt. Kad mi je bilo 5 godina i od 5 godina vidi, ali nisam uopšte smetala mi nije tako, samo nisam mogla obuti ni cipale, ni ništa, samo opančine. Imala dobroga djeda, pa je pravio opanke svojoj Milki, a i on je bio u Prvom svjetskom ratu. I tamo ranjen i došao bez noge. Eto nuga dolje Milorad ne da bacati. Željezna nuga došla iz toga rata, ovdje to bila bugaranja. Baba i sestre mu i tako.
Pamti Milka i Drugi svjetski rat, njemačke padobrance tokom desanta na Drvar, ali i zbjegu koji je morala poći sa svojom porodicom kako bi preživjeli ratne strahote. Kako neću, što se padalo u Drvar? Da. Oj, pa gdje sam bježala na šator, pa okolo Grahovo, pa dolje Kamenica, pa kući, kad sam se vraćala. Bili na šatoru i na ledini, tu, eto ti. I onda Švabe padale, tu dočekivali naši, koji je god pa, nije živ bio. Vi se toga znači sjećate dobro? Kako neću? Kako neću? Bježalamo gore u Ubrinu, a oni kruže, pa ništa. Spuštaju se, bacaju Švabe. Tito bio onda. I Tito bio u pećini. Izvlačili ga, a oni lećali pećini da samo Tito uvate. A na Konapac ga gore izvlačili naši. I moj ćaća vodio bila komanda u Prekaji. I izvukli ga i bijela konja i vukli jedan sinovac i moj ćaća iša put pravio kuda je treba ići. I a onaj viče Tito, listi Gojko kunja, avioni kruže, da baca list na konja, bijel kunj. I u Prekaji komanda bila i tu dotle došao moj ćaća, doveza Titu i tu osta šta bilo poslije, ja ne znam. Znači, vaš otac je izvlačio Tita iz pećine? Pa brate. Na Konapac ga izvlačili iz pećine. O nekadašnjim životnim prilikama i neprilikama u ovom selu govorili su nam i oni koji ne pamte toliko dugo kao Milka, ali njihove uspomene vrijede pomena, jer i one oslikavaju život u nekadašnjim Mokronogama koje su bile ispunjene dječjom grajom, radošću i životom koji je bio vidljiv na svakom koraku. Kad sam ja bio dijete, ovdje je bilo preko 1000 stanovnika i više u Mokronogama. A sad je, nažalost, ne znam, imali 150. I kako se tad živjelo u ta vremena? Bolje nego danas. Radilo se, imalo se. Ko čije raditi, on je radio, ko nije ni imao jet. Ovdje je nekad, ovdje na onoj ploči, po 15 djece igraju kola. Ja gledam od tam. Sad nemaš, ne znam, eto ovdalen, gore do se siš s asfalta vamo, Petar. Nema. Pa tu su u tu školu. 2 8., 2 7. razred. To je išlo Vidovo selo, Mrđe, Mokronoge. To nema šta nije bilo, djece. Sad ne, pa ja željno vidim djete. Mokronoge su, tada u to vrijeme je bilo, prije rata je bilo 200 kuća, bilo je oko 1000 stanovnika, bila je ovdje škola do 8 razreda, pa onda ja sam već u moje vrijeme, 5., 6., 7. 8. sam već odrao. Pa bilo je, znači, otprilike do 70 koje godine koliko je bilo učenika, danas upravo toliko ima stanovnika. Znači, bilo je od 150 do 200 učenika, danas je toliko stanovnika. Onda možete misliti. Od čega su ljudi tada uglavnom živjeli? Ljudi su živjeli većinom, bila je, u Drvaru su bile jedno 4-5 jakih firmi, a održali su i stoku, znači ljudi su bavili, većinom su žene, ako nisu bile zaposlene, bile su domaćice i usput su držale stoku. Naravno i ljudi poslije posla su obavljali poslove, kosidbe i svega ostalog. Tako da se jako dobro živilo. Jako dobro živilo u to vrijeme. Rekao sam, znači bilo je par firmi, Unis, Jugoturbina, Ćelimara, Grmeć, celuloza, recimo ja sam bio radnik celuloze. Onda je došla 1995. godina. Moralo se poći u izbjeglištvo. Mokronoge su ostale puste. U izbjegličkoj koloni među hiljadama drugih sapatnika našla se i Milka Vašalić. Kako nisam izbjegla?
Kad sam bila, brate, i da mi nije jedan mater bolesna, Milorad i on pobjega, svi pobjegli, ostala je mater, ja i sestre mi dvije i jedan komšija, Bog mu da zdravlje. Izbacio na gore i zove Milka, pakuj babu. Ja pakujem majku i vreću punjela, oblačilo i skroz do Sanskog mosta. Voda bila asfaltom, mili Bože, riva. Moja sestra jedna sjedi kod matere, sjedi istom ti skoči pa u onu vodu. A i nešto to, Boro, u oblačilu. Pa šta ću, kažem, kad moram nju poslužiti, a voda asfaltom u Sanskom mostu nema riva. Gdje ste bili u izbjeglištvu? Bila u Prnjavoru, Štrpci, zovu se, gdje oklanja ovaj Radić. Evo, ondje sam bila, onom dobar narod. Po punu kantu nam i varenike donosili. I Dušan Subotić, ako ne znaš, komšija. Mili Bože, svega nam brašna, gras, svega nam dava, uzora nam jedan dio, site sebi rate. Tu smo bili 3 godine u tome, ali brate li je dobar narod i lijep. O povratku u rodno selo, o Mokronogama i ljubavi prema zavičaju pričali su nam oni koji ovo selo nose u srcu. I 2014 sam se vratio i tako. Zbog čega? Pa šta nemaš ti, gdje se čovjek rodio, vrlo je džabe te da Banja Luku džabe. Znači najljepši je čovjek na svom Ne najljepši, što more biti. Ako moraš to uradi, ako nemaš lezi i gotovo. Šta? Znači u Mokronogama i početak i kraj. Tu ja imam blizu groblje. Ja sam rekao kroz prozor kad umrem u njemu. Tu. To nema 50 metara. A šta će? Znači nikud iz Mokronoga? A djeca su tamo u Banja Luci. Napravili imaju kuće. Ja kad ovako trebam, baba ljekaru, odemo kod nje i tako. Šta bi? Ali opet je ovdje vaša oaza? Ne, ovo je posebno je. Znači nema tog sela koje može zamijeniti Mokronoge? Ma kaki? Nema mjesta gdje mora zamijeniti. 100%. Pa gdje se ko rodio, pa ja ne znam ima li iko na svijetu gdje se je rodio da more to nekako da shvati da to ne voli. To je za mene nemoguće. Vratio sam se, ako se sjećate, one priče kad je pobijena porodica Trnića u Drvaru. Tačno taj dan sam i došao u Drvar. Ne samo ja, nego došlo nas i baš. Taj dan kad su pobijeni, drugi dan isto je 2 autobusa je došlo. Znači, ni to nas nije pokolebalo, jako je bilo i ubistava i radili su svega i svačega to. Ali džaba je ovaj grad. Volja za povratkom je bila jača? Volja je bila jača i ništa nisu uspjeli. A i znate, recimo, pored toga svega Drvar je pre rata bio etnički možda najčistiji grad, mogu slobodno kažem, je na svijetu. Znači, po popisu 1991. zadnjem popisu Drvar imao 0,02% druge nacionalnosti. Znači, to su bili ljudi koji su dolazili ovdje, oženili su recimo Muslimani ili Hrvati, pojedinačno oženili su neke naše žene i ostali tu. Znači, tu nije bilo ni jednog sela, ni jedne ulice, ni jedne zgrade, a da ne kažem vjerskih objekata, crkava i džamije ili tako nešto, to je. Pretpostavljam da povratak nije bio lak? Pa nije bio lak, eto već sam napomenuo to ubistvu, pa radili su da budem iskren svašta i čak su znali su čak u to vrijeme kad hodaš ulicom, prepoznavali su da si povratnik, da si Srbin, da idu vozilom na tebe. A to dobacivanje četnika i svašta nešto, to je bilo svakodnevno. Pa nije bilo lako, kažem, ali evo, sada ja sam ovdje, dobio sam 3. ćerku ovdje, vratio sam se sad, 2 su bile, 3. sam dobio ovdje. Mogu da kažem da sam ostvario dosta toga. Ja sam ratni vojni invalid, prošao sam taj nesretni rat. Ali što se tiče mašina, mehanizacije, stoke, imam, radim ja u službi sekuritija. Supruga i ona radi u trgovini, tako da ko želi, ko hoće da radi, može da se živi.
Znači najbitnija je volja. Volja je nešto, ko ima volju, on ostvari sve. To bez toga se ne može. Znači niste imali dilemu da li da se vratite? Ne, nisam imao dilemu. Iako nisam bio, nijedan dan nisam bio podstanar i dobivao sam i u Republici Srpskoj kao ratni vojni invalid i kuće i placeve i svašta nešto. Međutim, ta volja bila je jača i nisam mogao. Ne. A recite mu da što rodni kraj ima što nema druga mjesta? Pa, kako da vam kažem, ima nešto. Ima čovjek gdje se rodi i zaista jako je teško to napustiti. Pa šta da vam kažem, jednostavno mislim u 99% slučajeva da je prisutno, a čovjek kad umire znate da mu je zadnja želja da se sahrani gdje je rođen. Mislim da je to, da to govori da je sad mi sve rečeno. Mokronoge su do kraja života, ostajem tu. Rekao sam, 2 ćerke sam se udale, ima već 7 unčadi. Ova treća je u Banja Luci upisala neki fakultet, imam eto još cilju da i nju iškolujem i ako Bog da se ona uda, ali kraj života je Mokronoga. Znači ovdje je početak i kraj? I početak i kraj. Ako sam izdržao sve najgore i o izbjeglištvo i sve ono što se izdržalo i povratak ovdje, sada idem, nema šanse. To mislim da nema šanse. Viču komšije moje koje su ostale ovdje, vraćaj se Milka, vraćajte se u kući. I ja se vratila i sestra jedna što smo zajedno pobjegle i tako, a ono sve ostalo. I došla ovdje, u kuća otvorena, vojska spavala, sve pobacano, kerovi ulazili, krnci ulazili. Da Bog sačuva šta smo radili. Nije bilo lako? Bilo teže kad sam se vratila, ne kad sam pobjegla. Ništa nema, nisu mi šta dali, nisu mi šta napravili. Eto vidi. Pa kako ste preživjeli onda? Kako? Teško. Što sam dočerala otu, to sam pojela i to mi bilo lijepo. Eto ti, a drugo ništa. Niti mi je šta pomoglo, niti mi je šta napravilo. Evo vidi, invalid sam, 100 godina, niti imam klozata, niti imam šta. Niti mi je kuća prekrivena. Curi na sve strane. Zboga mi. Petru Petkoviću Mokronoge su sve. Zato i živi sa svojom porodicom u zavičaju svoje majke, na ognjištu koje, za razliku od mnogih drugih, neće ostati pusto. Petar u Mokronogama živi sa bakom Dušankom, suprugom Vesnom i ćerkom Unom. Živim u ovom selu Mokronoge od 2008. godine. Rođen sam u susjednom dole selu Šipovljani. Tako, ovdje sudbina je da sam ovdje na majčinstvu, pošto mi je ujak nastradao u ratu i baba ostala sama, tako da sam ja tu sa njom već godinama. Prije 2 godine sam se još ženio. Prošle godine sam dobio ćerkicu i tako, tu smo. Radim u drvaru, u komunalnom preduzeću, kao inkasator. 36 godina imam. Bili smo u izbjeglištu poslije ovog nesretnog rata u Loznici. Tamo smo imali kuću, živio sam tamo, završio srednju školu, ali vuklo me uvijek ovdje i tako da sam, ne znam, ovdje jedino svoj na svom. Šta te najviše vuklo? Pa najviše me vuklo to što ovi krajevi ostaju pusti, da se to nekako baš tako ne preda lako, ne znam, sad da vam kažem. Uglavnom, tu sam imao želju da budem i bio sam sam do skoro, a sad evo nas ima, hvala Bogu, 4 u kući sa babom. Znači tvoja ženidba i dobijanje djeteta je na neki način oživjelo i ova, ne samo ovu kuću, nego i ovo selo. Pa ima nas ovdje možda 3-4 što imamo eto tih djece predškolskog uzrasta, pa se nadamo da ćemo dati primjer i ostalima koji planiraju da ostanu u ovom gradu, da i selo ne zaborave. Ovo selo inače ima dosta stanovnika koji živi tu blizu u Drvaru, obilaze kuće svoje, rade imanja, ali rat je svoje učinio, dosta je ljudi raseljeno sa strane. Bilo nas je tu preko 600 do 95. pa onda povratkom i bliže 300, a sad je, boga mi, demografska slika, sve su stari ljudi, prirodnom selekcijom ljudi umiru i tako da ima nas možda nekih 200-tinjak. Na selu se itekako može lijepo živjeti. Naravno, uz malo truda, malo volje može.
zavisi ko gdje sebe pronađe. Ja sam sebe pronašao ovdje. I ništa ti ne nedostaje? Ne nedostaje, hvala Bogu, ništa. Ja sam Vesna Petković, dolazim iz Drvara, imam 26 godina. Kako tebi izgledaju Mokronoge? Kako si ti navikla na ovaj život? Pa navikla sam se, imam ja ovdje i od prije rodbine i dolazila sam, inače dolazim iz mirnog malog mjesta i sela, tako da meni to nije bio nikakav problem. Sad još imamo bebu po sa njom, tako da mi dan prođe oko nje. Mnogim ženama je danas i problem da žive na selu, vama nije. Pa meni nije, zato što radila sam, imam auto položeno, tako da grad mi je blizu, kad god nešto trebam, sjednem u auto, odem, odvezem i to je to. Po kući, oko kuće, sa njom i muž dođe s posla i uveče siđemo do grada i to je to. Život na selu ima puno prednosti za porodice sa malom djecom, ipak je to zdravo odrastanje. Pa ima, samo što nema djece. Ona sad, recimo, na ljeto kad prohoda i kad se krene sama igrati ili nešto, nema s kim. Ali evo, suprug je rekao da će Dok ne svi dobije pobrinuti brata ili da- sestru. da- Jedino to što imaju tamo malo dalje 2 dječaka, ali su oni stariji od nje, još malo će u školu, tako da već to nije njena generacija. Još jedan ima malo dalje. Da, on je daleko. I ne znamo gdje je on. Ali vama je ovdje lijepo, vama ništa ne nedostaje, imate sve. Kao Pa, i svi ljudi što žive u gradu. bilo Kao i u gdje. gradu, možda čak i više. U gradu se puno više nekih stvari kupuje što mi ovdje ne kupujemo. Tako da, nama je lijepo. A mladim ljudima poručiti samo da se ne plaše, da je ovo sasvim jedan normalan život. Ko ne želi, mislim, nema uslova da se vrati, samo neka dolazi, neka obilazi, neka krči svoju djedovinu i to će biti sasvim dovoljno. Da se postepeno navikava. Da se postepeno navikava, tako je. Kakve su tvoje ambicije? Moja ambicija je da moja ćerkica dobije u ovoj godini bar još brata ili sestru, pa za ostalo ćemo vidjeti. Ništa, nešto specijalno, da bude zdravlje, veselja i to je to. Znači, dok je tebe i tvoje porodice, znači ovo ne može biti. Pa ja moram svojoj ćerkici stvoriti da ima s kim da se druži, a i ostali tako da se nadamo da će to biti kako treba. A djeca koja su školskog uzrasta? Djeca koja su školskog uzrasta idu u Drvar u školu i imaju organizovan kombi prevoz. To naša opština organizuje godinama, to je besplatno još uvijek. Tako da sa te strane i to su obezbijeđeni na neki način. Dakle, sve u svemu ti si jako zadovoljan životom. Ja sam zadovoljan sad. Ja radim dole gdje radim, u Drvaru. Uz jednu platu i malo kod kuće se pomoći, može se živjeti svugdje. Bar moje mišljenje. Sad ko želi više, vjerovatno mu više i treba. Mokronoge krasi hram Svetog Prokopija, koji je osveštan 2014. godine, a u selu se još uvijek pamte oni koji su život dali slobodi, a njihova imena uklesana su na 2 spomen ploče da zauvijek svjedoče o žrtvi koju je podnio ovaj slobodarski kraj. Vrijedi napomenuti da su u Mokronogama živile ili još uvijek žive srpske pravoslavne porodice sa sljedećim prezimenima: Živković, Markanović, Bašić, Mihajlović, Polić, Lazić, Gajanović, Medarević, Gvozdenović, Radić, Kremić, Aleksić, Vašalić, Knežević, Zvizdalo, Šobat, Petković, Bajić, Dobrijević i Malbašić. Iz Mokronoga odlazimo zadovoljni što smo upoznali ovo pitomo selo i njegove plemenite ljude, koji će, vjerujemo, sačuvati ovaj kraj za neka buduća pokoljenja. Te svetinje naše duše štite. Krajišnike svoj